Niku ya tshama na mina ta tshama na wena hi karhi reactor straight kahle kwala xigazeni vona ne a endleni so lata mi niketa vona ni kombela mi yingisela kahle u nga tluli na xitepe na xin'we if u lava ku hindzisa u ta hundzisa after loko u tswelisiwa just to make up for the trouble leti hi nga va na tona kusukela emasunguleni ku ta fika lani a hi endleni so if u artist and then u na ngoma ya wena u na tingoma ta wena and then tingoma ta wena ti uploadiwini ka ti streaming platform endla so commenta hi link ya ngoma ya wena or vito ra ngoma ya wena ka ti comment section and then this month I will pick one song, just one song guys, inga lahlani one song only and then ya react ka yona and then yokuniketa ti recommendation na ku ngoma ya wena yi njhani kwala straight ka channel ya Gaza Reactors amahlweni ka vanhu va more than 500 subscribers on YouTube. So ita ya react ka yona hi byela ku ri unga cinca yini and then na vanhu van'wani va yitwa va yi commentela. I think like swi ta pfuna for exposure ku vanhu va swi tiva ku artist va tiva tingoma ta wena cause like I realized like ku na tingoma to tala to ndla swona mara hikuva vanhu va kona a va na ti-connection na vanhu va swona so a ti koti ku like ti hetelela ti fikela ti fanekela ku ti fika kona. So loko if a wu ntsangi kahle famba sungurisa video leyiwa masunguleni ti ri ngoma ya yi one even if for artist ri na tingoma or na album lava ngoma ya yi one and then ka tingoma letiya mi nga ta ti comment I will choose only one song. If I le ka ti comment section famba ka description ku ta va ku ri na link laha u nga ta click kona u uploada ngoma ya wena and then ya ni react ka yona. Otherwise ni ku byele kahle ku ri this week ni ku tisela tingoma leti mi nga ti requesta ti recommendation ta n'wina tingoma leti mi ti lavaku and then ku na un'wana a ku ri ku lava va lumbalumba by Joe Shirimani featuring Prince Rangani and Benny Mayengani. It's crazy hi album leyiwa cause like loko yi huma album leyiwa Benny Mayengani u fika a tlanga album ya yena a yi dropa like kahle a clean album, a very clean and nice album Mthondolovani cine ngo December leyiwa and then ku ta Bojo va fanekele va dropa and then loko va dropa va fika va ku album leya va fika va ku ti feature. I don't know if like tingoma letoa a ti yimele Prince Rangani na Benny Mayengani but like ti feature ta album leyiwa I feel like ti tele ngopfu than like album ya Benny Mayengani. It's not a competition as tisisa but like I think a ti tele ngopfu mabo mara otherwise ungarivali ku subscribe or like channel ya Gaza Reactors discuss swo fana na sweswo controversial not controversial we dive in ngena ka swona. Otherwise ni ku ri namuntlha ni tisela Joe Shirimani va lumbana featuring Prince Rangani and Benny Mayengani anda ku vulavula ngopfu ka leyi already video is more than 3 minutes leswaku ni vulavule ngopfu. Let's just get into it hi twa ku ri va ta ri yini. Okay, let's go. What's a melalo la koi bhagavan what's a melalo la koi bhagavan what's a melalo It's crazy ne I don't know guys so humelela ku ri loko munhu a famba a ya ngangeni munhu loko a vaya ngangeni a nga fiki a hlahluva timhaka ta yena or ta ndyangu wa yena so famba u ya hlahluva timhaka ta ka balo hi number mani vele
so hi loko swi vona ku swi swa kona a swi tshamisekanga a swi le straightini swi swa kona u famba u ya tlhehluva timhaka ta ka baloyi u tshika timhaka ta wena hayi man hayi sina monande mani sina monande ai monelo mani sina monande si ara ya kusalo iri weno si ara ya kusalo iri weno le ka fika ba kusibo uri weno le ka saka ba kusibo uri weno watsamelelo na baikana watsamelelo na baikana watsamelelo sina monande mani sina monande ai monelo mani sina monande aye titata ya molo anaba sibula mulo mane sitata ya molo anaba rifo morango atinyoka tingena pele manaba rifo morango atinyoka tingena pele manaba sina monande mane sina monande okay I think like it's just nkarhi wo hi communicate hi ve hi heta hi yona ne I'm just wondering ku ri like swa valumbalumbana swi vula yini I understand the concept of the song ne ku ri okay ku vulavuriwa hi munhu loyi a nga na swa yena and then like the enemies or vanhu va famba va n'wi hlahluva and stuff and then va lava timhaka ta yena va n'wi jelazela but va lumbalumbana is it like va rhambana va ya tin'angeni or like va busy timhaka ta wena I don't understand ma swi tiva guys a ni swi understand but like ni kombela ku mi ya ka ti-comment section and then mi ni byela ku ri swi zama ku vula yini or swi vula yini cause ni nge vuli ku swi zama ku vula yini meanwhile swilo leswiwa swa vulavula i xichangani xa deep a xichangani xo tana mpfula lexiwa va lumbalumbana I know guys mi ta ni pfuna and na cancel sweswo cause like a mi se tshama mi disappointa loko ni ku mi ni pfuna ma ni pfuna va lumbalumbana what's the meaning of va lumbalumbana not ngoma hinkwayo ku yi vula yini va lumbalumbana ntsena ku swi vula ku yini otherwise a hi hetiseni ngoma leyiwani monelo mani sina monande atinyikota vano mana mena tengeringane aripumara vano mana mena rengaringane imenikanyile ikambela mingarilele vanava vangwana vate arilela zoongamulo vanava vangwana vate arilela zoongamulo vanava ishaka what i ri van'wanyana va tleli va rilela ku vongamula a nga rilela ku vangamula mari hayi ku na munhu a rilela ku vongamula a hi tirheni man a hi tirheni hinkwenu hi ta va tingamula cause you know like ne u figure out leswi swo like misisi yi keriwa yi sala like yi ri xihluka so a ku ri swi swa khale swi lo vuya ti-fashion letiya to like ku mbariwa timpahla tikulukumba so like yi nga ku le America a hi le America fashion leya trend leya yi ve kona and then yo tlhe yi vuya sweswiwa and then if va vula ku ri van'wana va rilela vungamula I'm thinking like kambe vungamula swi nga endla byi vuya phela swi nga endla byi vuya vungamula byi kuma munhu a nga ri ready nkarhi wa kona a hi tirheni wana matani a hi tirheni na Karamale, manaba, beni shakaramale, manaba, shakaramale, manaba, beni shakaramale, manaba, mwana yimane, manaba, beni shakaramale, manaba, ni mwana shalate, manaba,
track ta kahle ukudlaya and like na beat ya kona like se kuma mind ya mina ngari kona la like teka in drive and yisa ku amadipini ne. Shout out to Dr. Josh Ramani, Prince Rangan and Ben Mayengane. One time these guys have been doing things for a very long time and it does not look like baluk losing ka juicy abona cause like wow, I'm very proud. I just hope like Limpopo Poison ita na swanyani ita kula iba swanyani. I'm just hoping like that. And then ungaribale ku ri react ka ngoma ya Ben Mayengane this week featuring Sims at the DJ. I think idamale wa Mzulu na Ben Mayengane. It track ri tsara guma this week. I think like loko enjoy famba bona reaction ya bona and then like o subscribe ka channel ungaribale. Balumba na mingaribale ku translate la sona ka comment section. Minzela ku ri sibula yini cause nastisisa ngoma yivulavula yini mara balumba title ya ngoma nistisisi ku yivula yini. Otherwise from mina Jarash Gaza na cancer kuba ubone video leyi kusukela masunguleni ku ta fika kwala amaitsenini. Otherwise ni ku famba ka channel ya bona video yin'wanyani yona uyibona kuyafika emakumu. Mingaribale leswi ni nga swivula ti artist for artist and then ubone video leyi from Ashgari ku ta fika la famba yisungula masunguleni. I think na message wa important ngopfu for wena. Otherwise kusukela ka mina kuya eka wena inkomo na.